Kia ore te iwi, haere ake nei I te karere, kei te ore anō te ōhanga o te motu ki te ora. Ia ki ngā tauranga ōhanga o te wā, kei te ātarewa haere a Aotearoa I te korokoro o te parata. Ko tīmata te maiorotanga o te whenua e tupu mai ai ko te kaupapa whakatū whare nui rawa atu ki Tokoroa, mai rāno I te ngahurutau whitu te kau. No te tīmatanga o te tau nei, ka toa whakaihuaka anō a Sedan Jury Jane I te whakataetai perori pōro o te motu. Nō reira kei aku nui, kei aku rahi putu noa I te motu, tēnā koutou katoa. Kei te ore anō te ōhanga o te motu ki te ora. Hei ki ngā tauranga ōhanga o te wā, kei te ātarewa haere a Aotearoa I te korokoro o te parata. Ina rā hoki, kua piki te putanga pūtea I tēnei whenua mā te ira whitu ōrau. Kei a Timoti Chakiwai, ngā whakamārama. Kua ono tau ia e hāpai ana I tōna pakihi marina I Purani. E ko ke whakamua ana a Sama Singh, e whakarite ana ki te haki I tōna toa tuatahi. I think us as Māori, we're all about kotahitanga, and so if making it easier, collaborating with another business, especially Māori, then, why not? Ka huaki a te mei, ko te whaena kia rireke te wheako mo te kaihoko me ona hinukiri. It's hard to give customers like that warm feeling, that personal experience, and so we open this in the hopes of, bringing people in, but also giving them that warm feeling, Te whakaihi hinui ki te ōhana I nā marama kua hori nā te tāpoi. He rānei e mātiro ana e tēnei toa. Letting them see who we are as business owners and, experiencing our products in person. I piki te nama o te hoko o nā tāna tau tāwahi I te kua tau te tīhima, enari, kua taka mai te hawhe ōrau mai te tīhima o te tau 2023. I piki nā huamoni o te kamupene nui a Fonterra me te ahumahi miraka, he kora I roto I tēnei ōhana pōururu. We are well set up and geared up for those challenges, and as you see from the results, have managed to navigate those very well in the last 6 months. Heoi, e nono ki tonu te wāhana hanatana me e tahi atu wāhana o te tai ōhana. Timoti Chakiwai, te karere. Ko tīmata te maiorotanga o te whenua e tupu mai ai ko te kaupapa whakatū whare nui rawa atu ki Tokoroa, mai rāno I te ngahurutau whitu te kau. E iwa miliona tāra te uara o te Strathmore Park Development, ko te whāinga ia kia tū te kotahirau 87 whare. 30 tahi o era he whare nohi engari heu tu māma. Kia hatia e tōtara wāhi rua ana ngā whakaaro o te hapori ki tēnei kaupapa, kia tahuri ake tātou. Anei ko ngā mahi keri whenua, hei whakarite I te whakatūnga o ngā whare e kotahirau e 87 ki runga o Tokoroa. Ara noa te ngā hua pai ka puta I era, ko te mahi te tuatai. Tātou e noho pohara nei te korengo o ngā whare, te korengo o ngā kāinga. I mua I ngā mahi keri whenua I whai wāhi atu a Louis Armstrong ki te hui I timata ngā mahi. Hei tāna, ara noa atu ngā hua. Ka whai mahi, kau ko ngā tāngata o ta hapuri anake, engari ka whai mahi ngā uri o raukoa, ko te tumana kuia, ka hoki mai e tehi o ngā uri, ki te manaaki, I ngā kaupapa pēnei te kohanga rea o ngā kura, te marae. With one of the parts of Kinley closing or, closing down, I'm not too sure, but I know there is a need for houses. E ai ki e te hikiri rarau o Tokoroa, kaore rātou I mōhi o kie nei whakawhaneketanga. Ko toro atu a au kaha ki te koromatu a Waikato ki te tonga mo e te hi kōrero, engari auare ake. Tangata huna rātou, e tangata huna. Huna o ngā whakaaro, ngā kōrero. Kāre kore, e titi hau ana e tehi o te hapuri, kāre kore e ngere ana e tehi o te hapuri. He hia nui tō te kaunihera o Waikato ki te tonga, kia whakakoakoa mai he tangata hou, he whānau hou hoki ki Tokoroa. Heoi, e tō tara wāhi rua ana te hapuri
ki tērā whakaaro. I've been here for 52 years now, and I was at a time when it was good, you know. I'm not sure about how people will be able to afford the home at this point. Kāre kore, ka whai hua, te toko maha haere o ngā tāngata e noho ana ki Tokoroa nei. Kamatu ki tēnei hapori whānau. Koinei, ko tētehi whakawhanaketanga whenua ko tau ki Tokoroa I roto I ngā tau tata nei. Me te aha, e tūmanakotia ana ka mutu. Ngā mahi ki Strathmore, hei te hanuere o te tau, e tū mai nei. Te kawa pāora, maukaha. E whā tiri o nā tāra te uara o te ohanga o te whenua o Inia. E hia ana ngā mākete o Aotearoa kia whai wāhi ki taua ohanga nui. Engari hari te mea ko ngā pakihi anake e takahi ana I te huarahi e te tuki ai. Kei te taha o te Premier o Aotearoa I Inia, a Mikey Sherman, e tita tōranga pū o te reo tātaki. Ko te ahurea Māori e karawhiu ana ki te ao. E rewa ai te ngākau ini ana I te ihirangaranga Māori. O kōrero he tātou tēnei mea te taurahere I te tangata. Ne, te taurahere tangata. Kāre koe kite I tēnei taura. Engari kā rongo koe I tēnei taura. Kua tohunga te kapahaka o te whānau a Apanui ki enei tū haerenga kāwanatanga. Ka mutu e mātau ana ki ōna hua. Ngā hakua kaihea ki Haina, ki Inia, ki Hawaii, ki Huarere. Me he mea heiwi take kai e rā whenua. Ko ngā aho o te taura tangata, ko te tikanga. Koe nei te painga o te hari. Ai o tātou tikanga ki te ao. He oi ko te pātai ia, mena he mana tō tēnei mahi, he mahi kare tau noi hora nei. Tērā pēr he pēnei mua. He pēnei mua. He pono pēr te kōrero I etahi o ngā tau ko tahātu. I enei rā hei tāna, kua kore e pērā. Ko ngā Māori te kiake, kaua e hari te Māori he whakapaipai kanohi noho te mahi. Ano reira, ko tō mātou nā Waimaria, ko ngā āpi hāka I roto o te manatū aorere, ko ngā Māori kai ngā taumata Tāite o tērā tari. Ko rātau, kai te whakatau, he aha ngā mahi hei mahi mā mātau. He aha ngā mahi, hei kaupare ake ki te taha, kia kore e pērā, kia kore e takahia, a tātou tikanga, kia kore e whakamahia te Māori, hei whakapaipai kanohi noiho. Engari, tērā te amuamua e tahi, mena I tika ana te haere ngātahi atu me te pirimia I ngā tohe I te kāinga me te kāwanatanga. Ko rongo au e nā kūrakuraku, e nā tohe. Ko tēnei haerenga, I te tiro hau ki nā Inia. Ne, kāre rātau I te kite I te kikorangi, kāre rātau I te kite I te whero. Ne, kāre rātau I te mōhio ki ngā tōranga pū o te kāinga. Ka mutu ko te iwi ini ana te aro nui. Apanui, ko tō mātou nā take tiriti kai runa I te tēpu, kāre no kia tau, engari kai konei mātou. He kaupapa anō tērā, waiho e nā riri ki te kāinga, ka haere na ki te ao, kāre te ao I te mōhio ki e nā riri. Ko tā rātau e kite ana, Anei, ko Aotearoa, e haere, ko tahi ana. He tū ko tahi, mō te katoa. Mikey Sherman, te Karere. Nō rere tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga. Nō te tīmatanga o te taunei, ka toa whakaihu waka anō a sit-in jury Jane I te whakataitai Perori Pōro o te motu. Me te tūmuaki o te whare kura o Ngāti o Rongomai, kua hōha marika nei ki te kino o te kai e tai atu ana I te kāwanatanga ki te kura, hei whāngai atu ki ngā tamariki, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, kua nawhe te nawhe. Koe rā te tau kupua tū ki te rangi Curtis tūmuaki o te whare kura o Ngāti Rongomai I Rotorua I te he o te kai e tai atu ana ki ngā tamariki o te kura I raro I te hōtaka whāngai tamariki a David Seymour o ACT. Kua Waimari e tātou ia tū ki te rangi Curtis, rāua ko Renata Curtis o te kura o Ngāti o Rongomai Anei e hono mai nei ki tā tātou wānanga I Naia tonu nei I Rotorua kai oku rangatira e mihi ana kia kōrua, tēnā kōrua. Tēnā koe te manahau. E mihi ana e nui atu ana nō rā hoki te mihi kia kōrua tahi I tēnei kaupapa. Tuki, kua hatia e ara ake nei kōrua ki te kiake, kua nawhe. Anei te manahau, anei te tauira o taku kōrero I te rangi nei. He prāwa, koe rā te mono, e ara I te mea, ko tahi ana he te rā, ko tai pēnei mai te momo o tēnei kai, engari he nui nā rā ko pēnei te tuku mai
ki te waha, ana tamariki mātau o te wharekura o Ngāti Rongo mai. Koenei e kia atu ana, Anei, kua nawhi te nawhi i tēnei momo, te whakapoaka i a tātou o tira, ki te whakaira waru i a tātou hei kuri. Rena tā, e te kutua hine mai rāno ngā kai e tai atu ana ki te kura o rongo mai e taumata tau reka ana, pēnā i te kai, kua whakātu mai nā tuki ki au, kia mātou o te karere, mai rāno rānei te unga mai o tēnei kāwanatanga hou. Ara, ki anau, i pai rānei te kai i mua i te whakatūtanga mai o tēnei kāwanatanga hou? Ai, kamuti te pai. I eke te kai, ko te kamupene i whangai a mātou i mua i te taunga mai o tēnei kāwanatanga ko kapai kai. Nō rotorua, ana ko nā kai tunu, he mārama te ki te haha te momo o te kai, rata ana nā tamariki. He nui te kai, me te mea hoki, ko nā tamariki i rata ki au momo kai. Hoi anō, tai mai tēnei kāwanatanga, panoni i te rautaki whāngai tamariki, ana kua pēnei mai te timatanga te momo o te kai. Etahi rā, me pono au, etahi o nā kai anō nei he ruaki, kāre pai ana ki te tiro, nō reira tamariki nei, kāre rata e rata ki te nana ki te kai. Hoi anō, tēnei momo kai, koenei noiho ka tai mai, te parawa, ka tai hawhe tio mai, nō reira kua makariri o waho, kua tio o roto. Kei te makariri tonu tēnei. Koenā noiho, kare he tāpiritanga, ko te parawa maroke anahem, te kai i te tei wai i ia wiki, e pēnei ana te momo o te kai. E tika tā kōru e whakatau reka nei rātau i a tātou tamariki ki tēnei kai engari tuki e mohi ana tātou. E hoa, tātou katoa e mohi ana ki te tani whānei ki a David Seymour. He kuare, he upoko māro, he kaki whero. Nā reira, me aha, e tahuri mai ai ki te hiki ake i te kaunga o te kai. Ko haka tātou, ko hīkoi tātou, ko pōhi pukumata tātou auare ake. Me aha tātou i nāene. He māma te whakautu. Me ho mai te pūtea, hei aha te whawhai. Whakahokia mai te pūtea ki a mātou, ko te iwi Māori e mohi o tia atuan, ai mohi tiana ki a tātou anō me o tātou moia, me o tātou tumanakotanga, me o tātou ngata o te hiahia. Kei te mohi o ki mātou, he mātanga te iwi Māori ki te whāngai atu i te tini, i te mano o te tangata, kamutu ko te Māori, ko te Māori, he iwi tōhunga ki te whakaute, kei roto i tērā, te manaakitanga nui o nā whakareanga, hakoa he mokopuna, he tamariki, he rangatahi, he pākeke, he kreua, he kuia. Kei roto i nā mātāpono katoa o te iwi Māori. A me nā Pākehā hoki, he mārama tērā, he Life Skills 101 tērā, i roto i te ao te tangata. Ai, ka tika tērā e Scotty, ko tū te ihu a nā tamariki, ko hopo, ko wheke, ko kawa, ko pōkeka, ko kaiora, ko pōhani, rātau katoa i tēnei āhuatanga o te taumata o te kuaretanga o tēnei kai. Rena tā, hea te hua o te whāngai i a tātou tamariki ki te kura, ki o whakaaro, ki o kōrua whakaaro. Ka rea kore, ko ata noho kōrua ki te mātakitaki i ngā tamariki e kai ana i te kai, te wā e kounga ana te kai. Hea ngā hua e puta ana i tēnei kaupapa whāngai i a tātou tamariki ki te kai? He nui te utu ki te hoko kai, he wātaimaha tēnei mō nā whānau. Hoi anō, ki te whāngai i nā kaitika ka piki te hikakatanga nā tamariki, ka piki te oranga o nā tamariki mea kei te whāngai i nā kaitika ki a rātou. Āta noho hoki rata ki te aro pū ki te mahi. Nō rei, he nui nā painga ki te whāngai i nā kai ki nā tamariki. Nō reira, ka rei te whakahei tērā, hoi anō ka tino whakai au ki tā tuki, homai te pūtia ki a mātou, mā mātou, wā mātou ake uri e whāngai.
E mihi ana kia kōrua, he nui aku mihi kia kōrua, engari e mihi ana kia kōrua i tēnei rā tuatahi i te māia o kōrua, ki te whakaarake i tēnei kaupapa me te kiake koe nawhe. Tuarua e mihi ana kia kōrua i te paia o tā kōrua mahi roto i tō tātou kura o Ngāti Rongomai, ko taku mihi tuatoru, ko te pae, ko te rangatira, ko te wana o te tū a te kapa o te piki kōtuku i te matatini. E mihi ana kia kōrua tahi me te arohanui kia kōrua, tēnā rā kōrua i a kōrua kōrero i tēnei ahi rungi i te karere. Tēnā rā kōrua. Kia ora, tēnā tā. Tēnā tātai. Ka pai. Nā, e te iwi, rangatira rawa atu te tokorua nei i roto o te arawa o tira, i roto i tō tātou ao Māori katoa. Kāti, no te timatanga o te tau nei, katoa whakaihuaka no Sirin Jury Jane i te whakataitai perori pōro o te motu. Ko ia te taitara a motu tuarima kia riro i aia, hei tāna kia Tahu News mai, kore ake tōna kuia a Hina Jane, toa ōmua o te motu, i uru atu ai rāwa ko tana teina ki te hā kinekina nei ki te perori pōro, kei a hora kairangi Nicholas te pūrongo. He tamaiti noa i hoa Sirin Jury Jane, ia e mātaki ana i tōna kuia e tākaro ana i te maita. We were never allowed to play. We had to watch from inside, yeah. So I watched for about 10 years before I got to play. No nai nei, he toa whakaihu waka ia. No tēnei tau, ko Jury Jane tērā i toa i te taitara tāne a tīma i te whakataetai a motu Aotearoa Māori Bowls. Koinei tāna taitara a motu tuarima. I think it's really promising because I've done it so fast. A lot of people take 20 to 15 years and I've done it all under 10. There's nothing that I set myself out to achieve and I haven't achieved yet. Ko tāna kai whakaohoho, ko tōna kuia Hina Jane, koia tētahi o ngā toa whakaihu waka o te motu i tēnei ke mua nō hoki. I think if she had the right support and systems in place, she could have been the next Millie Khan. Just a lot stopped her, yeah, like financial-wise. And we didn't really understand. She used to just humbly say no. Like she used to play against 20-year-olds, like 30-year-old, 40. She was 82, you know, in her prime. And yeah, a little Māori lady playing against all these Pākehās and dominating. I was absolutely proud of my Nan. Yeah. And that's Robin Wallace, so she made the New Zealand team. Yeah, Nan just didn't have the support. Nan would tell us which shot to play. You know, come down here with this sort of weight, and me being me, I'd be like, yeah, Nan, yes, Nan. Try and execute it exactly how she wanted it. Sirin would be, no, Nan. No, Nan, I'm going to come this way. Good ball. Well done. Nā te pikinga Jury Jane i roto i te maita, kua hoki mai tāna tuakana Lucas Jury ki te kēmu. He's achieving real good things, great things, not only for Nan's memory, but for himself as well. When I came back to bowls, my heart wasn't fully into it. I was only going as a training partner for Sirin. Like, you notice your progress in the sport, and then you're like, actually, maybe I can give it a real good go and try and make something of myself in the sport. Nā kaore a Jury Jane e ata haere ana, kei aia tētahi whainga nui. I want to be the world champion. I really want to be the world champion. Whether it's an indoor bowls world champion, pairs, singles, fours, whatever. I just want to be on top of the world. No tēnei tau, ka haere a Jury Jane ki etahi whakataetai pērā ki te Matador Falls, Blue Diamond Piers, me te Australian Open Singles. Hora kairangi Nicholas, Tahu News. Te tuakana me te taina ka mau te wehe. Hei muri ake i ngā pānui hoko ko ngā huarere o te wā. Taki hoki mai anō ki te karere e whānui ana te mōhiotia o te whānau Schuster mō rātou tohungatanga ki te raranga ki te whakairo me te tā moko. Kei wainganui pū i te taone o Rotorua tō rātou kāinga. Kei tō rātou kāinga, tētahi wharenui e tū ana ki ana i tēnei mea i te taonga. Nā tō rātou tupuna nā tēnei waitere te wharenui o Hinemehi i whakairo. He wharenui e rite ana ki tērā i whakaruru haurā i o rātou tūpuna i te hū o Tarawera i te tau 1880 kia mā takitaki ake tātou.
Quite a few people in Rotorua probably don't know that this place exists. They get a glimpse of it as they go past in a car, the teko at the top, but they don't know until they come in here to see what's inside that. Their mouths drop open. It sits on the corner of Frout Street and Fenton Street, which is the main drag down into Whakarerewa, a well-known tourist attraction. We might be walking around in the yard and people are standing at that gate saying, can we come in? Even local people that turn up with one of the nieces or nephews and they go, didn't know this was here, you know. So we get all those kind of comments. It was our own personal doll's house or a treasure house. It had its own little trinkets that to a little 5, 6, 7-year-old was just, oh, wow. Not every whānau can say they got a wharenui in their backyard, but we can, and we have to treasure that because they had the vision to leave that legacy for us. We just have to maintain it, be the kaitiaki, be the guardians. Mena hia na koutou ki te mātakitaki i te whānuitanga o te hōtaka homesteads, kei whakaata Māori e tatari ana ki a koutou. Nō reira e karema, anei ngā huarere o te wā. Hua paki ki te nuinga o ngā rohe hei e nei rangi whakatānei. Nā, e hua tuanau ki te pō tohu kohure o Aotearoa, uri Aotearoa o te tau me ki. Karere atu he pūrongo i te karere ki a koutou a pōpō mō tau a kaupapa. Koai te uri toa o Aotearoa i tēnei tau 2025. Hoi nore tiwi koe nā tātou kōrero mo te rānei tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.